Hello ma'am, ngasi kanaba video mo pudona laksari hunjik tawdudori strawberry padana pale mapan ju thui ko si do hunje har hap kano hap te ne bo organic liquid fertilizer to no hunjik ta palak po yauri si sumaina phajana paling stage tadi go compost happy baje makhong tawhai bado marano tawhai bado nuai tabagi liquid fertilizer 15 days kala hapjari ne ba si hunjik phewai ne go adum kano ba June phone pan doje padana dum 15 days adum har happy ba mathau tai ko natta targa di haiji yam chawba ngamoi bo to yam sibo sidai hena ngangjila kanda thumba hen doini phanam ju he khre chum he khibai ngakne go sumaina leijing je ado hunjik tawja doi jai jarake sigi je compost semi ne go compost sem vermi wash ne law doi je hunjik lawjarage yam kana bane go sigi liquid ngaksangang tar ije hoi kitchen waste liquid fertilizer ne se ije sina kano compost sem gi bagi tindok ki mayung kai ga ju ya laga lak to ne bje je liter makai gi chang laurani to yam masuga je phajare aina lawjari je ising liter 10 ne ba ising liter 10 ji da nasai gi sina vermi wash ne sina mustard ke liquid fertilizer ne go ani ji chang ji kam yan gani da sigi liter makai chang ji liter 10 ji da haijin grani ado sigi mustard cake si ju liter makai gi chang da ne hai doi je doga phajana mix tawbirani doga dum siji aina thai ji 10 inch gamla ni go sida liter makai gi chang adum haibi doin si ayuk nganta da natraga kano da taw ko habadi evening nungsa khara nemthara kanda direct nungsa kalliganda tawgunu sei je dum 15 days kala dum sai biyo ko habadi sida phajana toji mapan sar panba mapan sar sei je phajana mahei je phajana adum leptabi da pan doine ba chathokra sum palak toine ba yam kana bane try tawrga yengbiyo ngasi gi matang saida lo sinjarage